NDC amanyoko no emuna kosumenti fidwa masebejafo be 9B ewo ho a primaries a wono ehwe animo se 13th won be kro no obi ani wani wono epre wamugina se kwanta kro Adom Kasee etwaso NDC amanyoko no ehwe animo se kotonima abosomi de tosu do miensa wa fimpino ne do no miensa ne mu no obetumi ato aba na wayi wo presidential and parliamentary candidates e de atwe afimpino ne do no na yabato bekoso e wo my Ghana emu ne senti won peso ahodo wo mantama ahodo mu wo my Ghana mu no amanyoko na chitaifo ne mpanyimfo bi kofa nkrata hwe se primaries course no eto ahene ne asiahenefo no betumi ato aba de ama wo mu na mrahye bedwam dibra no won so atumi apribi na won sansemi ho no odo ne twem peso bi te se Tamale South, Tamale Central, Tamale North any panda idea NDC mpanyimfo mpesom primrahye bedwam dibre wo honom no enya de so mu ne obia epreso Adom Kasee ene Northern Regional Secretary Emma NDC amanyoko no Mohammed Abdul Salam ehwetwenkomo no wo kire se amanyoko ne de futu ama won ma epre dibre ni nyina so bia fa ne di Emma obia campaign na wo ye se de be ya fimpino ne do no na yabato no won nyina betumi aka won ho abom na nkonimdi aye wo mo adia ya to omufu se wodo ekuo no a NDC kuo no yie pa de ende yenye bibia asumdwe mu se de be ya ye wie ni nyina nyina etimi kabom akopre egwa no sele wo pese wodi enim no sa pepepe no obi su pese onu su di nkunim ntimi anyankopon be yi no ba kope Enwachi Northern Regional Secretary ma NDC amanyoko no Ora Abdul Salam esato aso ekirechire mu mpeso ahodo a ahwe abato bekoso wo honum no emu betumi ayeden out of the 18 year baby I be Kasee flashpoint but make us say baby I who say competition no be stiff uhwe campaign no no say no money abre no utimi Kasee constituency way is keenly contested bakuni sanargu ena nanton ena savlugu ena kumungu sa for way na make say e be a competition keen ewo